That's demonic. And this demon, How in court. they won't be able to deal with me. So demon is one, Babo. This demon, direct, Rona riteli kulwa na mina hi ku tirhisa misava leyi nga ri ya rona. or it came to fight with me using the world. Hi lava ku teka tikereke. It wants to take the churches Ri ti susa eritweni ra Xikwembu. and remove those churches from the word of God. Hi ku demon leri na Zambloko va swi voni kahle ku ri va dlaya standing. Because this demon and Zablok, they've realized that they cannot kill me. And va swi vonile ku ni misava ku ni tikereke leti nga ku fambeni eritweni ra Xikwembu hi ku saseka. And they've realized that there are people in this world and the churches that are going according to the word of God. Sweswo swi le ku vuyeriseni mfumo wa Xikwembu lexi hanyaka. And then that is bringing back the kingdom of God, the living God. So demon leri na Zambloko So this demon and Zablok, va lava ku cinca they want to change, ku teka tikereke to take the churches back ka Satan futhi. back to Satan. Xikwembu, God, Xikwembu, God, swi nge endleki. it will not happen. Swi nge endleki. It will never happen. Swi nge endleki. It will never happen. Swi nge endleki. It will not happen. Swi nge endleki. It will not happen. A swi nge endleki. It will not happen. Ni kombela ku hlaya ku na ndzimana la a yi hlayanyana swin'we. There is a scripture here. Let's read together. John 10, verse 10. John chapter 10, Verse 10. verse 10. Aha. It reads as follows. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ngata futhi ngwana. The thief does not come except to steal Amen. and to kill and to destroy. Amen. I have come that they may have life Amen. and that they may have it more abundantly. Amen. Amen. What about Bibele? Na kesa. Thank you. Mi ta kombela ku va hi nga sungula swilo. Forgive us for not starting with you. Swin'wana na swin'wana. We had technical issues. Hi khensa ku sweswi hi le moyeni. We thank that now we are alive. A mi amukela hi vito ra We Yesu. went, Ri kulukumba. that demon is big. Ri nga va ri endla kumbe mune wa timitara hi ku leha. Maybe it might be 4 meters in height. Ri na nhamu yitsongo. It has a small neck. A ri na xilebvu ro va na nomo. It doesn't have a chin, it only has a mouth. Nhloko ko yi bihe ndhawu ya laha. And then the head went backwards. Demon leri loko no kuma wo kota ku dirowa nga ri humesa leyi. If I can find someone who's able to draw and I explain it, that person can draw it. Demon leri ri tirha hansi ka Zambloko. This demon serves under Zablok. Ri kuma swileriso ku twa hi Zambloko. It finds the commands under Zablok. Demon leri Zambloko na Satan va ri tisi ku ri rita leri ohluluwile a nga se ri nga se sungula. It has been conquered before it even started. Amen. So demon leri leswi ri nga ta leswi ri tiseriwaka swona. So what is this demon brought for? Ri tiseriwa ku ta tirhisa kereke ya Xikwembu ku lwisa mina. Yeah, it has been brought
voneni ku tikereke ti le ku yeni mahlweni ti hanya rito. Zamlok has realized that the churches are living the word of God. U ri yini? U ri khamba a ri titsena. He's saying a thief doesn't come for nothing Loko ku nga ri ku dlaya. except for to kill. Na siku na rin'we. Not even a single day. Na siku na rin'we. Not even a single day. Rito ra Xikwembu. The word of God. A ri nga cinci. Loko rito ra Xikwembu ri ku hi rhandzana. If the word of God says we should love each other, Hi nga cinci. we shouldn't change. Demoni leri n'wananga leri. This demon, my child, Ri tela ku ku byela ku ku venga a hi nandzu. it comes to tell you that hatred is nothing. It's not a sin. Ri tela ku ku byela sweswo. It came to tell you that. U ta swi twa. You will hear it. Swi nga humi ka vanhu njhenjhe. Not coming from people. Swi huma ka vafundhisi lava nga ta va ta va ku venga a hi nandzu. It comes from pastors who will be telling you that hating someone is not a sin. Bavo, leswi nga ku teni. That's what's coming. Demoni ri ta ku tirhiseni sweswo. This demon is coming to work like that. Ri ta ku ku byeleni ku dlaya a hi nandzu. It's coming to tell you that killing is not a sin. Demoni leri. This demon. A ri la ta tirhisa misava ntsena. It doesn't want to use the world Ri only. la ku teka kereke mfundhise kereke yi vulavula ku hambana na leswi rito ra Xikwembu ri nga xona. It wants to take the church, and the church will speak against what the word of God is saying. So ku endlela ku na lava nga kerekeni va ta hanya va tshunxekile ku endla leswi Sathana swi lavaka. So that even people who are in churches can live freely what Satan wants. Nkhensa Xikwembu. I thank God. Nkhensa Xikwembu. I thank God. Nkhensa Yesu. I thank Jesus. A hi byeleni vanhu ntiyiso ku za ku fika ku heteleleni. Let's tell people the truth until the end time. Hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. Bavo, Satan u lava ta teka kereke. Satan wants to take the church Yi chumayela hi yena. and preach about him. Yi endla leswi yehe a lavaka swona. And the church will do what he wants. Leswi rito ra Xikwembu ri nga xiswona. The way the word of God is, Satan u lava ta swi finingeta. Satan wants to close it, wants to hide it. A ta hi le henhla. He wants to come on top. No, No. swi nga vitana. This demon Hi roho ri nga yisa van'wana a heleni. is the one that has taken some people to hell. Demon leri. This demon, Van'wana va lava a va chumayela misaveni. some people used to preach on earth. A va ku tihela tikhomo. They said hell is real, A hi nga yi mara yini. but we will not go there. Hi ku Yesu u file. Because Jesus died. Hina hi nge hi leswi So heleni. we will not go to hell. Ivi vanhu va chumayela la ya wena. And then people used to preach that fake gospel. Hambi wo endla vutomi bya njhani. That even if you can sin U hanya vutomi bya njhani. and live whatever you like, Ti heleni u nge yi. you will not go to hell. A swi tani. It's not like, Kumbe mani pa. even if you can hear anyone saying it Eka a ku rhandzeni ka yena. and put the church into his will, Wa hemba Sathana. you are lying, Satan. Hi nge humi We ritweni. will not step out of the word. Hi nge humi We ritweni. will not step out of the word. Hambi ho yima na vanhu vatsongo misaveni. Even if you can stand with few people on this world, Hi ta yimela rito ra Xikwembu but we ntsena. will stand for the word of God only. Ntsena. Only. Ntsena. Only. A hi nge hiti We kwalaho. will not go above A that. hi nge movi na ku We will mova. not even move. Patini n'wananga Sathana. Satan is angry. Patini. He's angry. U lava ku teka kereke. He wants to take the church A yi susa a ripeni. and take it out of the word. Jesus.
Swi nga ku ile ritweni. And it might seem like it's in the word, Kasi a ya ha ri ritweni. but the church is no longer in the word. Xikwembu God. a xi swi lavi ku munhu a venga. God doesn't want anyone to hate. Ku fana na xona xi nga ku rhandza. Like the one that God who loves you. Mina swi ta papo. You will hear it. Ku ri ku venga a hi nandzu. That hating someone is not a sin. Mina swi ta ku ri ku venga Xikwembu xa swi rhandza. You will hear that God loves hating. Mina swi twa. You will hear it. Mina swi twa swi le ku teni. It's coming. You will hear it. Satan u pfuke a pfuka a pfuxa na demon leri ni vulaka leyi. Satan has risen and you also rose this demon that I'm talking about. Hi ku Zambi loko tsandzekile. Because Zabulon has failed. So this is the demon leriwani. So he has brought this demon. Demon leriwani vona nga ra timbambu ntsena. This demon has only the bones. Ra timbambu. It has the bones of the A ri na ribcage. nyama demon leri. It doesn't have flesh. Timbambu ntsena marhambu. It only has the bones on the ribcage. Demon leri This demon ri lehile ku ya kwele ka timitara ta mune. is tall up to 4 meters. Ri tela ku teka kereke ri yisa handle ka rito. It has come to take the church out of the word. Ni khensa Xikwembu lexi nga suka xi yima na I xona. thank God because he stood up. Xikwembu xi yimile ba. God has stood up. Rito ra xona ri nge finingetiwi hi His nchumu. word will not be covered by anything. Ni khensa Xikwembu. I thank God. Xexi ni nyikele xichasani hi nkarhi lowu. You have given me a small chance Hi nkarhi lowu. all this time. Mfundhisi ku na mi nga ku tweni. Pastor, who are hearing me now? Mi nga humi ri tweni. Do not step out of the word. Loko rito ra Xikwembu ri ku hi rhandza. When the word of God says we should love, Ri ku hi rivalela. we should forgive. Mi nga humi ka sweswo. Do not step out of that. Endlani sweswo hanyani rito n'wini. Do not leave the word. Hi ku demon leri ri ta ku kubyeleri ku nga rivaleli a hi nandzu. Because this demon is coming to tell you that not for the most and people will listen. They are influential. U lava ku ta tirhisa office ya muxaka wolowo lowu Satan. He wants to use that kind of office. Vanhu lava swi tivaka ku lava wa misava ya vayingisi. People that they know that these people, they won't listen to them. U lava ta tirhisa vona. He wants to use them Ku shifta kereke ri tweni na to Xikwembu. shift the church from the word, Ku veka kereke a ri tweni na Satan. to put the church in the word of Satan. Ni khensa Xikwembu. I thank God. Hambi misava yi nga jika hinkwayo yi jikela Xikwembu. Even if the whole world can turn against God, Mina ni nge jikeli Xikwembu. I will never turn against God. Hambi ko endleka yini ko endleka yini. It doesn't matter what will happen. Hambi no yima ni ri nexe. Even if I can stand alone, Ni nge jikeli Xikwembu. I will not turn against God. Na loko swi nga dinga ku ri swin'wana swin'wana swi endliwa hi mina ni ta yimela Xikwembu. Even if it requires that something must be done for even me, I will stand by God. Ni nge jikeli Xikwembu. I will not turn against God. Ni nge jikeli Xikwembu. I will not turn against God. Leswi nga ku teni. That's what's coming. Hi leswi nga ku teni. That's what's coming. Papo a nga ta swi suka ka vanhu nje. You will not hear it from just people. Satan Satan. u lava ku tirhisa vanhu lava va xiximekaka. He wants to use people who are very honored, respected, Ku cinca rito ra Xikwembu. to change the word of God. Ku ri kereke yi nga ha vulavuli rito ra Xikwembu. That the church should no longer speak about the word of God. U lava ku teka kereke yi vulavula ku lwa na Xikwembu. He wants to take the church to talk against God. Babo, leswi nga ku teni. That's what's coming. Leswi nga ku teni. That's what's coming. Hi leswi nga ku teni. That's coming. Jesus. Mi nga hlamali. Don't be surprised Ku twa na ku Yesu a nga kona. to hear that Jesus does not exist. Hi leswi nga ku teni. That's what's coming. Hi leswi nga ku teni. That is what's coming. Mi nga hlamali. Don't be surprised
ku twana ku Yesu a nga fanga. To hear that Jesus did not die. Leswi nga kuteni. That's what's coming. Mi ta swi twa. You will hear it. Ku ri a hi faneli ku khongela hi vito ra Yesu. That we should not pray by the name of Jesus. Mi ta swi twa. You will hear it. Swi nga kuteni. It's coming. Mina ni ri Xikwembu. I say, Hallelujah. step out. Rhandzu. Fresh love. Hi ta chumela moya wa ntsima hi. The Holy Spirit. Hi ri hexe. Hallelujah. And u nge hit. And you will not hear us. U nge hit. You will not hear us. Hi kha hi lwa na mfundhisi wun'wana. You will not hear us fighting with another pastor. U nge hitwi. You will not hear us Hi lwa na kereke yin'wana. fighting with another Hi church. le hi ta chumela Yesu. We will praise Jesus Zanga vutomi. until the end time. And u nge hit. And you will not hear us Hi xanta rito ra Xikwembu. and telling the word of God. U nge hitwi. You will not hear us. Ta teka swa molo profeti. We will take what the Holy Spirit is saying Yi byela misava ntsena. and tell the whole world only. Van'wani va ta pona. Some people will be saved. Van'wani va ta pona. Some people might be saved. Van'wani va ta pona. Some people might be saved. Na swi tiva. I know it. Un'wana u ni hlamuseli kahle. Someone has explained it to me well. Van'wani va ta pona. It says some people may be saved. A swi nga olovi babu. It won't be easy. A swi nge olovi. It will not be easy. Van'wani va ta pona. But some people will be saved. Va ta pona. And some people will be saved. Van'wani va ta pona. Some people will be saved. Va ta pona. They will be saved. Hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. A nge yi wini Satan. Satan will not win this war. A nge yi wini. He will not win it. Hallelujah. Yesu u kona. Jesus is here. U ta hi pfuna. He will help us. Na khensa. I thank you. Ti ta va kona tikereke. The churches will be there Leti nga ta chumela Yesu. that will preach Jesus. Leti nga ta ka ti nga hambuki xepi. That will not step out. Ti nga ta yima aritweni ra Xikwembu. That will stay in the word of God. Va ku ri ra Xikwembu leri hi nga zondi. They say the word of God says we shouldn't hate. Va kona va vona va nga ta yimela ntiyiso wa rito ra And Xikwembu. I will stand by the truth of God. Xikwembu xi ta va pfuna. And God will help them. Xikwembu xi ta va pfuna. God will help them. Hi ku Satan Because Satan, u lava ku ava kereke ya Xikwembu. he wants to divide the church of God. Satan u lava ku ava kereke ya Xikwembu. Satan wants to divide the church of God. Ku ta va na kereke leyi nga ta ku zonda swi kahle. There will be a church who will say hating is good. Ku ta va na kereke leyi nga ta ku rito ra Xikwembu a ri hi pfumeleli. They will say that the word of God doesn't allow us. There will be a church that will be saying that. Ku na kereke leyi nga ta gwavuliwa leyi nga ta susiwa erirhandziweni. There is a church that will be taken out of the love. That's why manje mi ta twa leswi swi nga humi ka vanhu vantsongo. That's why, Julia, you will hear this not coming from people who are just little or just people. That's why Yesu loko a ri vulavula na mina a ku ni mi khongelela swinene. That's why when Jesus was talking to me, he was saying, I must pray for you a lot. Hi ku Because mi nga sala mi swi twa leswi. you will hear it after I'm gone. Misava yi ta swi yingisa ngopfu. And the world will listen to it a lot. Baba misava yi ta swi yingisa ngopfu. The world will listen to it a Swi ta lot. va kha swi huma ka vanhu swi kha swi huma hi vanhu lava va ku xiximeka. Because it will be coming from people who are honorable, respected people. So loko swi ta hi vona misava yi ta swi teka. So when it comes by them, the world will listen, will take it. N'wina loko mi yima mi ku Xikwembu xa rirhandzu a va nga mi twi. When you stand and say that the God of love, they will not listen to you. Mi nga mi yeli. Do not keep quiet. Byelani vanhu rito ra Xikwembu. Continue telling people the word of God. Loko Yesu wa rirhandzu u kona. And say the Jesus of love is here.
Yesu wa rirhandzu u kona. The Jesus of love exists. Xikwembu lexi a xi misava a yi nga ri kona na sweswi xa ha ri xona. The God who was here before the earth was formed, He's still here even now. Hallelujah. A hi xikwembu swimbirhi. It's not two gods. Xa ha ri xikwembu xexihi. It's still the same one God. Xa ha ri xikwembu xexihi. It's still the one God. Lwandle ri nga se va kona xona xi ri kona. Before the ocean was there, God was there. Xona xa ha to va kona ku ya mahlweni. And He will still be there going forward. Na mi khongotela. I beg you, Tikereke hinkwayo. all the churches, Demon leri ri rhambiwile. this demon has been invited Ku ta cinca kereke. to come and change the church. Ku kereke yi nga ha vulavuli ku rhandza ka Xikwembu. That the church will no longer talk the love of God. Wena i ta swi twa vona nga ku Xikwembu a xi hanyi. My child, you will hear it that God does not exist. Swi nga ku teni. That's coming. Hi leswi nga ku teni. That is what's coming. Hi leswi nga ku teni. That's coming. Hi laha u nga ta swi twa. That's where you will hear Mfundhisi un'wana a yima profetini. a pastor will stand in a pulpit A chumayela hi mfundhisi un'wana. and preach about a certain pastor. Hi leswi u nga ta swi twa. That's what you will hear. U ta swi twa kahle. You will hear it well. U ta tivutisa. You will ask yourself, Loyi a nga chumayela hi mfundhisi un'wana hi na lowu. why is this pastor preaching about a certain pastor? Why? O antswa yena ku hundza mfundhisi luya. Is he better than that pastor? Hi leswi u nga ta swi twa. That's what you will hear. U ta swi twa. You will hear it. Yes, my Lord. I ta kuma na ku ni vafundhisi lava nga ta chumayela i nga ri vona va antswa ku hundza vanhu hinkwavo. You will even find the pastors who will preach like they are better than everyone. U ta swi twa. You will hear it. Swi le ku teni. It's coming. Swi le ku teni. It's coming. Laha u nga ta swi twa ku mfundhisi luya a nga chumayeli swona mina ni chumayelaka swona. Where you will hear that that pastor is not preaching the right thing. I'm the one who's preaching the right thing. U ta swi twa. You will hear it. Demon leri This demon ra marhambu with bones ri rhambeliwile lexi. has been invited for this. A ri nga wini. It will not win. A ri nge wini. It will not win. A ri nge wini. Amen. It will not win. Ri ta ku vanhu va khuvuriwa. It will say people must not be baptized. Demon. Ri tala ku byela misava ku ku pfuka ka vafi a ku nge vi kona. It's coming to tell people that the rising of the dead does not exist. A swi nge vi kona sweswo. It won't happen. Leswi swi nga ta That's what's coming. swi teni. It's coming. Demon leri This demon, n'wana my child, ri ta ku byela ku ri xilalelo a xi le bibeleni. is coming to tell you that the Holy Communion is not in the Bible. U ta swi twa. You will hear it. Ri ta ku cinceni hinkwaswo. It's coming to change everything. And Do not step out of the word. hambi u twa swi vulavuriwa hi mani. Even if you can hear it being said by anyone, U nga n'wi hlamuli. do not answer them. U tshikisi sweswo. Leave them like that. Hanya rito wena. Leave. Jesus. Satan u lava ku teka kereke sweswi. Satan wants to take the church now A yi susa ripfumelo ra Xikwembu. and take it out of the word of God. Mu ta tirhisa vanhu va ku xiximeka Xikwembu. I thank Amen. God. Hallelujah. Ni khensa Xikwembu. I thank Amen. God. Ni tsundzuka kahle Yesu. I remember when Jesus, A ku u ta swi vona. he said, you will see it. Why ni ku tlheriseni nyameni hi nkarhi lowu. Why I brought you back to the flesh on this time. U ta swi vona. You will see it. Bavo. Baba. U ni kambi kahle. He checked himself. So ni kota ku twisisa kahle. So now I'm able to understand it very well. Ku why a hlayisile ka tindhawu leti a ni hanya ka tona. That why he protected me in places which I used to live. Bavo a ni ngo hlayisiwa
hlayisiwa hi ku a no ti hlayisa. I was not protecting myself on my own. Vunyingi bya vanhu lava ni nga hlangana na vona lomu a ni hanya kona aka tipurasi ta ku hambanahambana vunyingi bya vona va ha ri kona. The majority of people that I used to live in the farm that way, Ni ta heta na mina. I will Amen. finish my part. Un'wana u le ku teni. Someone is coming. Hallelujah. Va kona vanhu lava nga ta tirha. There are people who I will work. Va nga ta ka va nga pfumeli kereke yi huma vitweni. You will see if it's coming. Wena u nga humi vitweni. You should not step out of the way. Bavo Baba. I will remain on earth va sala va finingeta rito ra Xikwembu. so that they can cover the word of God. A hi khongeleni misava leyi. Let's pray for these waters. Swi nga endleki. It shouldn't happen. Hallelujah. Demona ri phela ri tirhi commit option timbirhi. This demon come and having two options. Ku na leyi yo tsandza leyi. That if this one fails, Leyi ya vumbirhi the second one, ku fanekele ku duvuriwa vanhu. people should Ziwa kasi ha. but no, it's not like that. Okay. U ta va kha faila hala Satan. That's coming. Yeah. Na khongela. I pray. Hallelujah. Hina hela ku maka hi ku pfuniwa hi Xikwembu hi sala hi ri va wini. Remember it well when that angel was talking to me. Kusu My wish was that even a single person a nga ha is tini. very angry. Hallelujah. Wa tini hansi Satan. Is very angry and Xikwembu xa hanya. that God is alive. Yesu wa hanya. Jesus is alive. Molo kwetsima wa hanya. Jesus is alive. Hi ta byela misava sweswo. That's what we tell the world. U kona Yesu. Jesus is here. Vulandzela. It only have the bones of the Laha yi ribcage. nyuherile. And then from the waist to the knees it is fat. Ri lehi ku ya kwale ka mune wa timitara. And then it is torn up to 4 meters. Ri tela ku la ku teka. Ri tela ku ta beka pa Zabulon. It has come to back up Zablo. And Zabulon ko a ni heta ni kotile ku ri shape xa yena xa njhani. I couldn't end up realizing or knowing what kind of shape it is Zablo. Hi ku a fa va puma a fa va nyarhi. Because he will be a spider, he will be a ram, A fa va munhu tlhelo hlampfi. he will be a person and also a fish. A fa va nyoka tlhelo munhu. He will be a snake on the other side is a person. So ku kota ku n'wi twisisa ku shape xa yena xa njhani. So I couldn't know what his original form is. So mara leri ri tshamise sweswo demonic. But this one doesn't change, it stays like that. A nge yi wini. He will not win. A nge yi wini. He will not win. Baba misava yi ta n'wi yingisa ngopfu. The Lord will listen to him a lot. Hi ku ku ta va a tirhisa tiofisi letikulu leta le henhla. Because Ri nga heleliwi hi matimba. the name that will never be extinguished or lose power. Matimba lama nga vitweni ra Yesu mi nge heli. The power that is in the name of Jesus. Vanhu van'wani va ta fika lama ta duvuriwa kunene ka. Some people will end up being shot Hi mhaka ya ku va va kha va yimela rito ra Xikwembu. because they are standing for the word of God. Hi ku u ta swi vona ku ri leyi a nga ka yona a nga le ku yi wineni. Because he will realize that the word that